mukuru w'ebyobushobozi ahabwa Mbarara City Aran Karakore Buhanda, Assistant RCC wa Mbarara City South, Elias Twinamasiko Masengo, n'abandi bakuru okurwa mu kitongore cya microfinance, nibo bakurira omukoro gwo kushwijima enkozesa y'esente omusako y'abambarara tax operators emyoga sako, kandi abo bagarukire bahwera mu kutorana akakiiko kasya akabebembezi akaraye bembere sako egi akakiiko k'abantu 12 bebembirwe Peterson Waswa orakore nka chairman arikuferwaho Jafar Rukwago n'abandi barimo Idrissa Katende na Wilson Kafureka nibo batorinwe, kandi aba bashabirwe okurwa mu by'obutegetsi baba nibende ntunguka omusako egi atenderera gavumenti y'uko niyo kurwumvo ahabo kuba twiniho population to know about something abatari ku money economy kushaka ngo gavumenti n'ubara abene kuretere ngutu kapereza amarwaro kapereza security ni umuntu n'icyo kwasa gukora katumusha hoya abatabijimanye tukashitama nandoko omuchana w'emyogo bazira kuturonde sakozi ezirabe modo nchimanyise cyo kurebera haza ko kuba modo na n'izindi sako ento zija kwetera ninga zija kushomera sako yanyu twazitorana ngwebe modo haza ko kuba modo abantu bamba kurebera ebintu bingi muno. Mbarara City South tax operators omyoga sako necho kureberaho kirungi kandi ne settinga pace y'emyoga endijo eyo kurebera nimpiga abanyamyoga abandi abakuba batakashikire aha standard age bije kwatagane hamwe twegesane kugira ngo program yitu y'omyoga nko kuyatandikire eri eyo kubinga obworo omubantu egumizemu twena tuzo mu njeri y'entungo. Peterson Waswa otorinwa habwa chairman habwo gondo murundi nagira ngo nibateganisebwa ba member abarikwenda kutwara sente batine musingo bakagaruka bakandabyaho anopoze ngo ngaruke mbebembe za kumakinga sure unayongera gukora mobilization sako yitu yayongera kurakurana yongera kufuna new members kugezaho kandi kwiguraho more branches. It's not a question of strategies. Others abamwe ba refunding recent is about twire abandi they have cases at police and in court, so the recovery process for those who have been proved beyond reasonable doubt that they misappropriated that money. Mbarara City Tax Operators emyoga sako nemwe ha group 36 z'emyoga okurwa mu rurembo rwa Mbarara abatongere $30 boro group okurwa mu government, kandi aba bakora crane aho bahirize kusya $800,000 nde Edwin Ram ahabwa TV West agacenchwire.